Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kasamla pernailin karsen tio gubna kesnong mau kap kwa kabla syak penyap usamla jongka hapendeng umyong mairang kadai kekun kaddu na pringi kandai ngut kisi para bat kadai ru gubdang syak ikai rwai lani tonik salfa hamairang bat kajuan samairang manla kasisa jan banwan hikai tonik salfa ya kanil ya thu dun men joka ba ti lang karsen tio hagji karen begla petai ku bor ni grims hadin balawan ra ya kamet joka hangni ban pendep ya post mortem namar bahamairang kimla banle ya post mortem uhunmen ule thu baka pentip u mentara sawana ai baka yalang Roberto Marngar bat ka don jingmut ru banya tho don buram lada thau banya poi badu ndrai kla pentip saying ba udai briu su im tang ka tharai sniu patang syai lang bat ki perlok ru tharai sniu kumta kam kwa su bandang peteng hi jinga dai bu niu briu bat ka kwa pen kun no handrai klempoi perkhat ula sim penban ya jing im jongka nila yo aru banya keren baru ba alfon karsentio uwei na kikur badan lang honey greens mình rai dụng này lên ini kajing tip demi kajing sam bagi tip di don kajing ada betul betul di luar itu ini tai iru ni lawat kajing sai bat iru ikwa kajing poi sikuburok ting dia syak tok ni po bagi tawat rai bagi tawat kajing syak bagi poi perkat kerja orang ni kajing tawa jung itu penong menong kuno bangi namrangi debduk ya kebreu debduk ya kebreu de ngimlak syuk menong ndrei kanet kusang rabor ka maka an kemdek ban ai sting ba kum kini kejai yo se laka an ke chum sting kene kam kenang mi syuk kenang jia syuk iku wepat amar kalung sting kam dengan sngoba ngakentui ya kipor ka an di police department bakin simkiai kene kota bangin lek dekat put roya tangim kuat dari marbe dah apa keborkan dekai kan lek borkan porbe ijia te ngaru ngam don mo te idon te ipa jonga te kata por i iya ni kamat bai ta par kadu jonga igot na dia te tang por ke utawi ku adin ha do dia ta por surap te ngamta ayu bah te marba ngamta don lang tamo te kecing itu ipa yang ati ngsu tang tahi along ne fi liaya ketuk ni por te kecing itu yang ngau men te la ngatap ku tahi sobanai la don begitu ya tang ba ili tune sapa po mera man kesing saja te la da iya bagi perlok kelas kunturu la taresne te tai lawan itu yang iba lawan itu ingin bang kuat bang jalan nyok ni bro tapi ipa jengaro ilawat tai ba kuat bang jalan jak tak rukum kai dak ka bakhoi amde dak kana ndeng tipat ya kapal nu bro adu ngiladu no i para jema lah yang sering sanor bangsa pada kumdom yang tah de sini apa tang ublehi bala am tip ublehi bala man ahi kat kum ke cikwa jema ingat ndon i supa mai itu baik tanya ke nya kibor an makin lai berakam nu sendang de snong ai de nak sek mai tip kerja ni Roberto ni Roberto cek mar pas mortem la ban isu tu boleh kiwan le pas mortem po ni krimis oh ya kan ni mau ni na perkat bakin pendep pemerang repo merah kim la ya setang haram ni te kane te ngiru banyak nya ka an nglak syuk nyap ya kat kum ka an kat kum ke cukup baik kan biar ini ini pernailin karntio
nilai tentu bah ila syarat rendang samla jengi kadi ke jengjia ka pensu jer abangi perkhat bat kalong ru ka jingdu ka bakrau abang ayo sngo ya ka jingye thu jengki hinman ini di kun khaddu na ki khandai ngut chipara ki poi song snong chate ru kadai ka bakli bud yok pa ka snong trai jengki kadai na po mo punyo ke ka ba ni sngo si adu kata-kata kalong ba ngempoi perkhat namar ba ini kun katkom ka jingye thu long ba idei ba tibre tiblei tips ni bat idan ru ya kata ka jing terang ban poi ka jinglong samla ban poi sedo kepuram te henrei namar ka jing transnam bat ka jing syak simno jing i ya ka mensim ka bokordor hauniu samla nakaliang jo ka korni pendam ya kane bat ngisngo ba hoj nakaliang jong ipulit bat kibor ka an kilakem yauni ubriu ubale ya kane kam baman te henrei nakaliang ka jongi kum ka kur ikwa ba ka an kadai ban penklan bat kam dei ban aili ya kum kini kibriu but nakaliang jo kakor ni pha ka strong message kalong ba ada dei ban phasi yauni ubriu ro nakaliang jongi ngin menjur namar ba kumkine kabu ya kajingma bat kajing seir ya ki long kemi ki long kpa ya ki bahiyeng ki basam ki badon ki khun samla ada kenthei bat chenrang tengi nakaliang jongi ngi sngosi adu kata-kata kadai kajingdu ka bakrau ya kakor kadai kajingdu ka bakrau ya ka yeng kasam bat kham tam ye gitu ki bahayeng ki sipara ki badan ka jingedai ki bejan e pakane ka samla te nakaliang jong kakur ngi dantang ban penpau ya ka snong pendem umyong ka ba nadu nang tina po sangsong ka ba kilayarap yengi na ka benta ban yebut ban senran ya kane ka jingjia ka bajia nadu menin kasngi bat kum juru ngi sngo ya ka ban ai kublei ya Dr. Emezil Emperin lingdo iba hadin bangila pentip ya ila phone chene siya po ni Grims namar bamla banle ka postmortem hang tiha po mayrang namar bakani ka case kalakia te kumta ila phone chene te marsun poingi chene kila yo banle ubut ya kane ka postmortem bat kidang shudap hi mentan siphang tingis ngo ban ai kublei ya kong Emperin ba ila yarap yangi kum kakur bat kumju ya kayeng kesem bat kumju ngakwa ban pha ya kane ka khubor shabaro ki bahayeng ki basam ki banajan bat ki banajngai ki brapha ya ka jing sngolam badru ki bala wan ya ka ban ai ka ketika mon ketika diang na ka benta ban sngo snei na ka benta ban ya don benta ban ya kershan ban ya ai men simlang ya ki bahayeng ki bamat ya kane ka jingja ka ba sngo si thang hadu kata-kata ka bonja hakayeng khasuti From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.